Tubahaye ikaze kuri channel yacu ya Kigali Life Official. Uyu munsi twabazaniye imari zigezweho kandi zihendutse kuri platform yacu ya kigalilife.co.rw. Imari yacu ya mbere y'uyu munsi ni imodoka ya Hyundai Tucson 2006, transmission automatic, ifite AC ikora neza, ikaba iherereye i Remera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Iragurishwa miliyoni 7,300,000. Imari tugezeho ni imari ya kabiri ariyo micro-onde iherereye i Kanombe mu karere ka Kicukiro, ikaba igurishwa ibihumbi 80 by'amanyarwanda. Imari tubafitiye ku mwanya wa gatatu ni imodoka ya Toyota Prius Hybrid 2012, ikaba iherereye i Remera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, ikoresha peteroli ndetse n'amashanyarazi, ikaba ifite AC ikora neza, ifite control na silence, bizarangira mu kwezi kwa mbere umwaka utaha wa 2024, ikaba igurishwa miliyoni 12. Imari tugezeho ni ya kane ariyo German Shepherd Puppy, ifite ibyumweru 10, ikaba yarakingiwe inshuro 2, iherereye i Kanombe mu karere ka Kicukiro, iragurishwa ibihumbi 500 by'amanyarwanda. Imari ya gatanu ni Toyota Corolla Hatchback 2003, transmission manuel, ifite assurance izarangira mu kwezi kwa gatanu umwaka utaha wa 2024, na control izarangira mu Kuboza 2024. Ikaba iherereye i Remera mu karere ka Gasabo, iragurishwa miliyoni 7. Imari ya gatandatu ni Toyota RAV4 2013, transmission yayo ni automatique, ifite imiryango 5 n'imyanya 5 yo kwicaramo, ikoresha peteroli, ikaba ifite AC ikora neza, iherereye i Remera mu karere ka Gasabo, ikaba igurishwa miliyoni 18,500. Imari yacu tugezeho ni inzu ikodeshwa irimo n'ibikoresho, ifite bathroom 4 na toilette 4, ikagira living room na upstairs 2 ndetse na downstairs 1, ikagira dining room na kitchen, ifite stock na outside kitchen, ifite kandi n'inzu y'umukozi hanze ndetse na outside bathroom ndetse na toilette. Ikaba iherereye Kibagabaga mu karere ka Gasabo umujyi wa Kigali, irakodeshwa miliyoni 2 ku kwezi. Imari yacu ya munani rero ni imodoka igurishwa yo mu bwoko bwa Toyota Corolla CE 2005, transmission automatique, ifite control izarangira mu kwezi kwa 12 2023, ikaba ifite imiryango 5 n'imyanya 5 yo kwicaramo, iherereye mu karere ka Gasabo, ikaba igurishwa miliyoni 8,300. Imari tugezeho ni imodoka ikodeshwa ya Toyota Corolla 2002, transmission automatique, ikaba iri muri condition nziza cyane, irakodeshwa ibihumbi 450 ku kwezi. Imari yacu ya nyuma ni Toyota Land Cruiser Texel 2015, transmission automatique, ifite imyanya 7 yo kwicaramo, ikaba ifite AC ikora neza, iherereye mu karere ka Kicukiro umujyi wa Kigali, iragurishwa miliyoni 45. Hari imari ufite wifuza ko twakugurishiriza, waduhamagara cyangwa se ukatwandikira 0788 49 13 44 tukagufasha. Ushobora kudusura kandi kuri zimwe muri platform zacu arizo Facebook, Twitter ndetse na Instagram, cyangwa se ukadusura kuri website yacu ya kigalilife.co.rw, mukihitiramo n'izindi mari zacu zitandukanye.